बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन Allah नाव तुलुम रहमे रहम करन वलिस कुनिस खुदाई सिंध कथ दस यासीन नबी आखिर ज़मान हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल क़ुरआनिल हकीम बिये क़ुरआन हकीम दरी इन्नका लमिनल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छ अज़ सिलसिले मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम हज़रत छ परवरदिगार सिंज़ सच्चे सेज वति पकान तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम अंद पेट अंताम प्रतकुनिश प्रतहाल कामयाबी हिंज हिकमत थावन वल मेहरबान परवरदिगारन कोर हज़रतन पेट नाज़िल ये कुरान लितुन्ज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून ताकि हज़रत करन तिमन लुकन खबरदार यम पन्नो जिचो छन करनि खबरदार यम सबब तिम च गफलतस मज गिरफ्तार रोजान लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून अगर गफलतस मज गिरफ्तार रोजन पसंद करन वालन अक्सर अंजाम छु मालूम कि तिम अनन्ना हज़रतन हदीस दीनस पेट ईमान इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून परवरदिगारन छु तिमन गफलत पसंद लूकन हिंदी खतर गोलो जंजीरन मंज रोजुन मुअय्यन कुर्मत संगीन अज़ाब के तथ हालस मंज आसन हता कलताम फिर एकान वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून बेचिक परवरदिगारन पथ फेरने च वतन हन ठहर हजरैमि ब्रोह पकने च वतन हन ठहर हजरैमि तनी छुकन लबने वान वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ता हज़रत तिथन गफिलन खबरदार करतन या म करतन हुजूरन पेट छन तिम अनन गल ईमान इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम हुजूरन हिंद जरिए सबने सिर्फ सुखा खबरदार कुरान पेट अमल कर तनहई मज दुनियास मज दुनिया खतर रहमसान तरबियत करन वलिस खुदाय रहमानस हाजिर नाजिर जाने तसुन हया करान लिहाजा तमिस तम सिंद सहव खता माफ सपदनिश करीम अनामात हासिल करनिश बड़ खुशखबरी बातनईन हज़रत इस्लाम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन परवरदिगार छु जुफ कडान यति के रिस या बुर अमला करू लेखान बे तिमन अमलन हिन असरात सबतो जब्त करित इमाम मुबीनस हवाल करान واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون हज़रत करिन लूकन खतर तुर्की रूम के शहर अंताकिया मज मुरसलीन सोजनुक वाक़ा बयान إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون येली परवरदिगारन पनिज रसूल हजरात सादिक सद्दूक अलैहिस्सलाम अंताकिया सूज लुको ठुकुरै तिम दनवे तम पद सूजुन त्रेम रसूल हजरत सलूम तिज हिमायत करने बापत यक वट कुरुक ऐलान के परवरदिगारन छक जिस्म से रिसालत के तम मुताबिक छ तिमन रहनुमाई करन बेसान قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون लूको दोपुक तु क्या छु सान खुद खास के खुदा करे तो पे नाजिल सान खतर रहनुमाई तु छु असे ही इंसान बे छु न कि खुदाय रहमान छु न कि नाजिल करान तो तु छु न अपुज वन बगैर कि मनान قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون परवरदिगार सिंदो रसूल दोपुक तिहुंद रसूल खुदाय आसुन या ना आसुन छु सोन परवरदिगार पान जानन के तम सजी वक्त तिमन हाउन तो बावन यसान وما علينا إلا البلاغ المبين रसूलन हज जिम्मेदारी छी कि नन पट वातनावन तसंस कथ तिमन ताम قالوا إنا
إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم لوکو دوپک تمن چھ تم نحوست یاد باسان اگر پنن باز نصیحت کرن بند گو جان ورن کرنک لکنی کنی تو دنک سزا سٹھا جان قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون رسول دوپک تم چھ پانے پانس نحوست انان نکی یس نحوست چک چل راون یسان البتہ چھ تم سہ قوما یم پنن سرمایہ چھ پنیو اتھو ضائع کران وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين یمن ترن رسولن حضرات صادق صدوق تسلم علیہ السلام سزا دنک اہتمام سپن تی خبر وز حبیب نجار نمی مفلوق الحال شخص یمن رسولن پٹ اوس اونمت ایمان سو آو دوری پٹ دوان دوان تو پنس قومس وونن یمن رسولن ہز روزن تابعداری کران اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون تہذی کرن تابعداری یم پان تہ آسن پروردگار سنز وتہ پکان تو تسن وتہ پکناونس آسن اجرت منگان وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بی کیاز ہم با عقل کام بکیاز روزن تسنزی شاگردی کران یم پد کورس یس کن اخرس چون کرن رجوع أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون کیا یم کن خداین پد کورس سچم تراون تو پانے روزن چم پن خدا بناوان اگر خدای رحمان میں تات پٹ سزا یچ دین یس خدا پان بنوم سو کس صفائش روزم کران تو کت کن آسم بچیت ہکان إذا لفي ضلال مبين تتكن اصلی بدر نقلی مان سوچوس بزنت مانت پان گٹ مز ٹھہرناوان إني آمنت بربكم فاسمعون لکھوت حبیب نجارس مارن تو تمہ برہ دژن شہادت اے الہی رسولو گواہ روزو مے چھ تہنجس پروردگارس پر اونمت ایمان اے قوم تو روزو انبیاء ہز کتھ بوزان قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون لوکو مونس مت مار دیدی کرک شہید پروردگارن دوپس اچ جنتس مز حبیب نجار جنتس اچان اچان اس ونان کاش تم چدن لوکن لگہ پتہ کہ انبیاء استاجدری کرن سۭتۍ چھِ یقیناً جنتس گژھان بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وچھان کہ انبیاء پہ ایمان ہمن سی پروردگارن بخشنم سری گناہ دسنم سوئی جائے یوس پنن ٹاٹھن چھ دیوان وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين پروردگار چھن انبیاء و مرسلین یا اولیاء انکار کرن سۭتۍ یا تم مظلومان مارن سۭتۍ یتھس ظالم قومس انتقام ہن باپت آسمانی لشکر روٗدمُت نازل کران نہ روزِ برونٛہہ کُن نازل کران إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ییٚلہِ وقت واتہِ صرف اکھ آسمانی ٹیٚکھ سپدِ ییٚمہِ سۭتۍ ژھٮ۪تہٕ گژھِ سورُے يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الہی انقلابس انکار کرن والن خاطر افسوس کہ یمن نش یُس تہِ رسول آو تٔمِس روٗدۍ مذاق بناوان ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون کیا حضورن بت پھرن والو وچھک نا کہ یم اللہ تعالیٰ ہن یمن برہ برہمن کالن مز ہلاک کر تمو کور نہ پتہ تمن تہذ وتہ پکن والن کن رجوع وإن كل لما جميع لدينا محضرون قیامت دو چھُ پروردگارس نش حاضر سپدن سارنی وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون دنیاتس مذاق بناون والن خاطر چھ اک رہنمائی تو رہبری یہ کہ زہروس زمین ہندس زہ لبنس آسن سنان کہ پروردگار کت کن چھ تمہ مز خوراک زوراوان تو تیج کھوان
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون بیکر پروردگارن زمین منز میٹ مازدار تو رسدار مون ہند باغات آباد روزن خاطر تمن من جاری نال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون یہ باغداری ہن نظام تھون تاکہ میوجات کھیو تو یہ تمو منز یہ کہ پان تگیو کڑن تی ایسو کڑان کیا تو چھنا پروردگار سن شکر گزاری کران سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پروردگار چھو شکر گزاری ہن محتاج منزہ تو بے نیاز چھو پروردگار یم پرت کینٛہہ جوری پٲدٕ کرِ یم زمین منٛز چھُ وۄپدان تہٕ یم تۄہہِ منٛز چھُ بیٚیہِ تِم یم نہٕ تُہۍ چھِو زانان وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون دنیاتس مذاق بناون والن خاطر بیاکھ رہبری تہٕ رہنمائی چھےٚ کہِ روتُل گژھنس آسان سنا کہ کِتھ کٔنۍ چھُ دُہُک گاش انہِ گٔٹِس منٛز بدلان والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم بیٚیہِ سنن آفتابس یُس پننس مقصدس کُن چھُ روان دوان یہِ توانات تہٕ دانا خداین بنومُت چھُ تمیُک تقدیٖر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم بیٚیہِ سنن زوٗنہِ یتھ پروردگارن آفتابس مقابل چھُ تھوٚومُت بیاکھ تقدیٖر کہِ پنٕنۍ منازل چھِ روزان طے کران پھرِ پھرِ پننس پرٲنِس حالس ہلالس پٮ۪ٹھ واپس یِوان لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نہ چھُ آفتاب پنُن تقدیٖر بدلٲوِتھ زوٗنہِ تام وٲتِتھ ہٮ۪کان نہ چھُ روتُل پنُن تقدیٖر بدلٲوِتھ دۄہ بنان تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ سٲری فلکیات پننس پننس مدارس منٛز ژھرٛانٛٹھ وایان وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون دینیاتس مذاق بناون والن خاطر بیاکھ رہنمائی چھکھ یہِ کہِ سنن کہِ تُہُنٛد نسل تہٕ مال آبس پٮ۪ٹھ ناوِ منٛز سارنُک تھوٚومُت چھُم کیٛاہ نظام وخلقنا لهم من مثله ما يركبون تہٕ زمینہِ پٮ۪ٹھ تِتھٕے کٔنۍ حمل و نقل خٲطرٕ سوارٮ۪ن ہُنٛد تھوٚومُت چھُم کیٛاہ نظام وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وۄنۍ اگر پروردگار تِمن یژھِ پھاٹُن دٲرِتھ دیُن تیٚلہِ نہ چھُ کانٛہہ مدد کٔرِتھ تہٕ نہ بچٲیِتھ ہٮ۪کان إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صرف چھِ پروردگار سٕنٛز رحمت بچٲوِتھ ہٮ۪کان تہٕ تمی سۭتۍ چھِ کینٛژس کالس بٔچِتھ زندگی کٔرِتھ ہٮ۪کان وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون رحمت حٲصِل کرنہٕ باپت ییٚلہِ یِمن ونان چھِ کہِ یہِ اتھن منٛز چھُکھ ثواب کماوُن تہٕ بیٚیہِ یہِ کینٛہہ اتھو منٛز درٛامُت چھُکھ گۄناہ تِمن مُتعلق ثواب کماوُن تہٕ گۄنہن نِش توبہٕ کرنہٕ سۭتۍ روزن الہی زندگی کران تاکہِ پروردگار سٕنٛدِ رحمتٕکۍ آسن مستحق اُمیدوار سپدان وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين یِتھٮ۪ن لوٗکن یِتھ پٲٹھۍ تہِ تُہنٛدِس پروردگار سُنٛد نظامِ ہستی ہُنٛد تربیت کرن وول آسُن روٗزِو ویژھناوان تِم روزن توتہِ اعتراض کران وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ییٚلہِ یِمن پروردگارس بُتھ پھِرن والٮ۪ن چھُ ونان یہِ کینٛہہ پروردگارن چھُکھ سوٗزمُت تمہِ منٛز آسن مستحق لوٗکن منٛز بٲگراوان تورٕ چھِ دپان اگر اللہ تعالیٰ آسہِ ہا یژھان سُہ آسہِ ہا تِمن پانے کھیاوان چاوان یِم بُتھِر چھِ یہِ کٔنۍ زٲنِتھ مٲنِتھ تسٕنٛز وتھ راوراوان ويقولون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دینیاتس بت پھرن وٲلۍ چھِ دیندارن کھند کران ونان یہ قیامت کر واتہِ ؤنۍتو اگر تُہۍ چھِو پوٚز ونان. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. پروردگار قیامتس کھند کرن والٮ۪ن ہُنٛد انجام بیان کران فرماوان یِم وٕچھن نہٕ اکہِ کرٛیٚکہِ بغٲر کِہیٖنۍ یُس یِمن رٹہِ تہٕ ژٹہِ یِم آسن تمہِ وقتہٕ تہِ خصوٗمتس کٲم ہٮ۪وان. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. تمہِ وقتہٕ نہ میلہِ کانٛہہ فرصت وصیت کرنٕچ تہٕ نہ ہٮ۪کن پننٮ۪ن اہلن کُن کٔرِتھ رجوع. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وۄنۍ ییٚلہِ دُبارٕ مبعوٗث گژھنُک نگارٕ لوٚت لوٚت یی واینہٕ یُس ییٚتٮ۪ن آسہِ سُہ تتٮ۪ن سپنہِ زِندٕ تہٕ پننِس پروردگارس کُن آسہِ دپان. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. دپان آسان ہے افسوس یہ کم کر أسۍ بیٚیہِ زندٕ یہوے چھا مہربان پروردگار سُنٛد سُہ وعدٕ گوٚو مُرسلین چھِ ٲسمٕتۍ پوٚز ونان. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قیامت برپا گژھن چھِ ژھرٕے اکھ رٮ۪کھ ییٚمہِ سۭتۍ اول پٮ۪ٹھٕ ٲخرس تام سپدن پروردگارس نِش حٲضِر سٲری. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. یِتھ کٔنۍ نہ چھُ قیامتُک دۄہ کٲنٛسہِ سۭتۍ ظُلم سپدان تہٕ نہ چھُ کٲنٛسہِ زیادٕ جزا میلان بلکہِ صرف تِتُے یوت یہِ تُہۍ پننیو عملو سۭتۍ ٲسِو کماوان. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. امہِ قیامتُک دۄہ آسن جنتٕکۍ یار آوُر خۄشحٲلی کران. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. تِم جنتی تہٕ تِہنٛدۍ بٲژ آسن سایبانس تل تختن پٮ۪ٹھ بِہِتھ دۄکھ دِتھ تٔکین سۭتۍ. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. تِمن جنتین خٲطرٕ آسن تِمن برونٛہہ کنہِ میوٕ بیٚیہِ ییٚمِچ تہِ تِم آسن خٲہِش کران. سلام قولا من رب رحيم. یِمو نعمتو کھۄتہٕ نعمتا گژھٮ۪کھ نصیٖب کینٛہہ تِمن جنتی بٲژن آسہِ تتہِ مہربان پروردگار پانہٕ سلام کران. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. بیٚیہِ طرفہٕ آسہِ از قیامت کہِ دۄہ مجرم گۄناہگار پانہٕ ؤنۍ چھلہٕ چھانگرِ لارِ لارِ منٛز یہِ آلو بوزان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. کیا پروردگارن چھُنا ژےٚ بنی آدمس وارٕ فکرِ تورمُت کہِ شیطان چھُس نوٚن دُشمن یُتھ نہٕ تٔمۍ سُنٛد شٲگِرد آسہِ بنان. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بلکہِ شٲگِردی روزِ صرف پروردگار سٕنٛز کران یہوے چھےٚ سیٚز ژھوٚٹ وتھ یہِ روزِ نہٕ راوراوان. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. تۄہہِ منٛزٕ واریاہن راورٲو شیطانن وتھ کیٛاہ تُہۍ چھِو نہ پننہِ عقلہِ کٲم ہٮ۪وان. هذه جهنم التي كنتم توعدون. شیطان سٕنٛزِ وتہِ پٮ۪ٹھ پکنُک انجام چھُ یہِ جہنم یُس جہنم انبیا تہٕ مُرسلیٖنن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ اوسوٕ تۄہہِ ویژھناونہٕ یِوان. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. از تُلِن تمیُک سزا یتھ سزا تُلنس ٲسۍ انکار کران. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. از قیامتُک دۄہ روزن تِہنٛدۍ چٲنٛٹۍ بنٛد تہٕ اتھٕ کرن کتھٕ تہٕ کھۄر دِن گوٲہی کہِ یِمو سۭتۍ دُنیاہس منٛز کیٛاہ روٗد کماوان. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اگر پروردگار یژھِ ہا کہِ تِہنٛز أچھ مہٕ ٲسِن گاش وٕچھِتھ ہٮ۪کان مگر تِم آسہن توتہِ ژھۄچہِ وتہِ پکُن یژھان تِتھ کٔنۍ گاش روٚس کِژھ ژھوٚٹ وتھ آسہن وٕچھِتھ ہٮ۪کان. ولو نشاء لمسخناهم
فَتَرَكْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ یِتھے کٔنۍ اگر پروردگار یژھا کہ یمی وقت تس بُتھ پھرہن تمی وِزِ روزِ تِتھے مسخ کران یمی پتہٕ نہ ہیکہن برٛونٛہمِس حالس منٛز تہٕ نہ پٔتمِس حالس منٛز گٔژھِتھ ہیکان وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ یُس پروردگار اکھ نعمت زیٖٹھ عمر چھُ دِوان بیاکھ نعمت جوٲنی نِوان کیٛاہ عقلہِ چھُنا کٲم ہٮ۪وان وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ بیٚیہِ چھُنہٕ پروردگار نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن شٲعری ہیٚچھناوان نہ چھُ آ حضرتن تہِ شوٗبان یعنی نہ چھُ قرآن شٲعری تہٕ نہ چھُ آ حضرت شٲعر بلکہ یہِ قرآن چھُ صرف عقل زِنٛدٕ کران تہٕ آ حضرت چھِ نٔنۍ پٲٹھۍ پزر گاشراوان لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ ییٚمہِ قرآن کہِ ذٔریعہٕ سمجھاون آ حضرت تِمن یِم ٲخرت پتہٕ ہمیشہِ زِنٛدٕ روزُن چھُ سمجھِتھ ہٮ۪کان تہٕ یِم اتھ چھِ بُتھ پھِران تِہنٛدِ خٲطرٕ عذاب سپدنس تصدیٖق کران أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا یمن چھُنا اَتھِ یِوان کہ پروردگارن تھٲو چاروایَن ہُنٛد فٲیدٕ تُلنہٕ باپتھ تِمن منٛز گھریلوٗ خصلت ییٚمہِ سببہٕ چھِکھ مٲلِک بنان وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُم وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ تہٕ یِمن چاروایَن منٛز گھریلوٗ خصلت تھاوٮ۪ن یِموٕے منٛز چھِ کینٛژن سوارِ لاگان تہٕ کینٛژن ہُنٛد چھِ ماز کھٮ۪وان وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ بیٚیہِ چھِ یِمن گھریلوٗ چاروایَن نِش رنٛگہٕ رنٛگہٕ فٲیدٕ تُلان تہٕ تِہُنٛد دۄد چٮ۪وان کیٛاہ یِمن نعمژن ہُنٛد چھُنا شُکر گُزٲری کرٕنۍ پزان وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللہ تعالیٰ یُس تۄہہِ پرٛٮ۪تھ قٕسمہٕ مدد چھُ کران تُہُنٛد پروردگار چھُ سُہ مُشرٲوِتھ چھُون بیٚیہِ کانٛہہ خۄدا زانان یُس نہ چھُ خۄدا نہ چھُ زانٛہہ کُنہِ قٕسمُک مدد کٔرِتھ ہٮ۪کان لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون تِم نام نہاد خۄدا ہٮ۪کن نہٕ خۄدا آسنُک دعوا کٔرِتھ مگر تیٚلہِ ییٚلہِ لُکھ چھِ تِہنٛز جماعت بٔنِتھ تِمن خۄدٲیی ہُنٛد دعوا کرنس منٛز مدد کران فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون قرآنی تعلیماتن بُتھ پھِرن والٮ۪ن لُکن ہٕنٛز کتھٕ گژھن نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ناراحت کرٕنۍ کیازِ کہِ یہِ تِم زیوِ پٮ۪ٹھ چھِ انان تہٕ یہِ دِلس منٛز عقیدٕ چھِ تھاوان پروردگار چھُ سورُے کینٛہہ زانان أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين کیا یہ دینیاتس بُتھ پھِرون وول انسان چھُنا یہِ حقیقت سمجھُن یژھان کہ ییٚمۍ پروردگارن سُہ نطفہٕ پٮ۪ٹھ پٲدٕ کوٚرمُت تٔمسی انکار کٔرِتھ چھا ننوان تس سۭتۍ بٔڑ لڑٲے لڑٕنۍ یژھان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم یہ دینیاتس مذاق بناون وول انسان پنٕنۍ خلقت مشرٲوِتھ معادس غلط ثٲبت کرنہٕ خٲطرٕ مثال دِوان ونان کُو ہیٚکہِ یِمن أڈجن زِنٛدٕ کٔرِتھ سُہ تہِ تِمن أڈجن یِمن میٚژِ منٛز آسہِ گوٚمُت سوٗر قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم کُن خالق و مالک خدا چھُ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کران کہ ؤنِو ییٚمۍ گۄڈٕ پٲدٕ کٔرۍ سُے کریکھ دُبارٕ زِنٛدٕ سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ پٲدٕ کٔرمٕتِس مُتعلق پرٛٮ۪تھ کینٛہہ زانان الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ییٚمۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ سبزٕ کُلہِ ذٔریعہٕ نار ظٲہِر گژھنُک نظام کوٚر شروٗع زالان چھُو تُہۍ نار تٔمۍ سٕنٛدے نظامہٕ سۭتۍ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم کیا یُس آسمانن تہٕ زٔمیٖن ہیٚکہِ پٲدٕ کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ نہ أڈجن سوٗر گژھنہٕ پتہٕ تہِ دُبارٕ کٔرِتھ زِنٛدٕ بالکل ہیٚکہِ کٔرِتھ سُے یوت چھُ پٲدٕ کرُن زانان إن
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. پروردگار یلی یسی کینٛہہ پٲدٕ کرُن حکم کرِ بن تہٕ تِتھُے چھُ تہِ بنان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لہذا تھٲیِو یقین کہِ سُہ چھُ بے نیاز ییٚمہِ سٕنٛدِس دست قدرتس منٛز پرٛٮ۪تھ کینٛہہ چھُ تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھُ تس کُن واپس کرُن رجوع. صدق الله العلي العظيم.